ta karon na atas barangay Baho Sitio Bugtae. Pag Sitio Tuyok dira balik dire. So ato ning susihon kung unsa ba ni katinuod. Ato ni pangutan-o nay usa ka residente nga ni Agi. Usa ang imong namatikdan ani sige kag agi-agi diri ma'am. Sige mo kung agi-agi din nagilain. Lain ko ng baho din yung lugar Mao ba? Salamat kaayo ma'am kinsa to nga nato ma'am. Ako din si Indel Badiday. Mao toy usa ka residente nato na hinabi, mao si Inday Badiday. Ug ato kining adtuon kaning area ha. Kani kun unsa yung hinungdan sa baho. Hala, parang hinungdan. no, no, no.